Chibai ule April ni kwa sang ni som ni paruk kaniya vakul lama kan story kalai kha kan da bel le to a milongai thak sak vele theu turin kan ngen chewa comment lama hian link kan da boka min lo subscribe ve theu turin kan ngen bok chewa ni Iran US Israel indona kalmeka thu thar rang kan muang ang te kan ngai thanga tuna thil kal da na hi chuan US yan Iranin nuclear ral thuam anei ile tuna nuclear bomb siam theina tura a nuclear thlit fim uranium enrichment po hi lak sak vek chu sak vek kan du'a ma se hemi tur hian Iran hian in biak na an nei huna po hei hi phal sak turin nor alatum ve thlata in biak na hi nei po ni se in rem na hi an nei arin om ta meu lawani BBC News Persianin atar lan danin kar ni chung in ka hai hian Iran chunga mi thil ti theile tharum tho du jok hotline arte ati boy hle a chan chu ni tlem te liam ta khan teran khopui lai li bera Strait of Hormuz khar ani rengang ti tarlan ania hei hi Iran Supreme Leader thar Mustafa Khamenei thu chu anga ngai ania mase Pakistanin palai na a tho na hnuaya Iran chuan he tui pui kong poi mo hi hon le a kar ni chung in ka hai chu alo pom ta sia hei hian hotline arte ati thin ur hle ni Iran in Strait of Hormuz a khar theina le Gulf ram te ati buai thei hi an chakna upper hand nia an hriata wangin indona hi chun zom zel se an du ani Iran chanchin bu du rum tak kai han editor chuan he in rem na hi mel mata na thil pek ani atia US le Israel te anin check khol le na tura hun pek na mai ani ti in asoi selani thole zan khan teran khopuya US le Israel flag te an hala basis volunteer militia ruai tu te chuan foreign ministry ma in rem na du lo na an lan tir bokani Iran Supreme National Security Council SNSC president moderate Masoud Pezeshkian kai hruaina hnuaya in rem tura thutluk na hi siamani China chuan athian nai tak Iran hi Pakistanin in biak na anei pui hi pom turin na satakin anor nia report ani mi somli chung in dona hian Iran mi sang thum chuang an thi to a ram chunga mun poimo infrastructure na satakati chiat ani to a Donald Trump pan na sa zoka beile a awawa wangin rampum pui achiat vek ma hian he in dona tanga chuana kongzon angai ta ani antiani thilmak tak mai pakhate ro chu Iran sarkar hian US ruai tu tenen direct taka in biak na an nei don ta hi ania Iran Parliament Speaker Mohammad Bagar Ghalibaf chuan US Vice President JD Vance chu Islamabad a ma chondorani Mandeu Khan Supreme Leader Lui Thita Ayatollah Ali Khamenei chuan US nen mai chana in biak hi alo khaptlat to thinani tuna hian afapa leader thar Mustafa Khamenei chuan he direct taka in biak na hi aphal sak ani mel hle BBC verify chuan Iranin vau khan na achua le awangin Strait of Hormuz man chung changa long nei tu te an la fim khur hle ni atia US Israel le Iran indona Strait of Hormuz si thilpoi mo ber pakhat ani meka Iranin he tui pui kong khovel pum pui oil le gas za zela somni mun nga athena mun ni vel kalvel na hi alo dan cha awangin khovel sumdon na angong na sa hleni BBC verifyin IN fiana chuan in rem na puana ni atangin longtlem te chawin he tui pui hi an la zo a tuna hian Iran hian chengkuang takin helai kong hi an la hong lo ti an ta langani indona an tan ma February ni som hi pariat malam khan ni tin longza som thum pariat velin he tui pui kong hin zo thina ma se in rem na puan ani nuwa longlian tengkar pathum NJR Daytona Beach le hailong wan chawin an la zoni in rem na umma se Iran Navy chuan longkal vel laka vau khan na an pe a phalna lamma salwa ron kal zong zong chu target in ni ti chiat in ni ang ti in an vawani hei hian long nei tu tele achunga na thok tu te nun na ati der thong ngal le ni in rem na hi kar ni chau ani awangin
long nei tu tam tak chuan he mun hi lu an la hlawa kar ni azo nuwa in dong na achua le chuan an long te chu he tuipui chhunga hian an ta ngang tian hlawa ni International Chamber of Shipping chuan tuipuya bom an lo kamang tian hlawa himna chiang tok au ma chuan tlan lu mai an du lo bokani in rem na thu thunga hian Iran hena he tuipui paltlang ten fi an pek angai don nia soyania ma se he hian harsat na danga siam theya Iran hena poisa pek hi US in Iran laka rek na sanction asiam nen ain kalani chuan long company te tan rem na dong an to pha thei don ani Brent crude chu za a som pathum velat la hiamin barrel khat US dollar som kwa pali point pariat bial ania US oil za a som panga velat la hiamin barrel khat US dollar som kwa panga point pasari panga ani ma se analyst te chuan in rem na hian hun ala o rei lo wangin khovel energy kalzung zung tur hi ama angkhan apa ngai le ngal mai don lo tian soi thungani Al Jazeera in atar landanin nilai ni khan Israel chuan Lebanon ram chung mun rang ranga beina air strike na satak kanaya hei hian in rem na in ka hai om mek le muan na be sei na chu ati chele mek ani Lebanon Civil Defense Report danin nilai nia in beina hian mi zani somnga pali an thia mi sangkhat za somruk panga in hliam an tuar to ani Beirut khopuya mi somkwa pahni an thia mi zasari somli pahni hliam tuar an omani Beirut simlama mi somruk pakhat thin mi zani an hliam bok nabatie a mi somni pariat an thia tire a mi som pasari an thi boka balbeka po mi som pariat an thi ani Qatar Foreign Ministry chuan hebe na hi nun rong takani ti ina dem le a Lebanon ram thunei na sovereignty le khovel dan international law bo chiat alian takani ati chuti rualin khovel ram rang international community te chu Israel sarkar tang turin angen bokani Gaza City ya Al Jazeera Mubashir correspondent Mohammed Wisan chu drone pangaka lumania ani hi tharuk chung inka hai om to nuwa Israelin voisang ni chuang in rem na bo chia a an be na thijinga pakhatangai ani President Donald Trump soidanin Iran mena kar ni chung in rem na ceasefire an siama khan Lebanon atelova hei hi Israelin Lebanon abe chun chom reng chan pakhata an ngai Iran khopui terana thlo theina loveng tu khol air defense ti nun ania hei hian lo thon na siam le na sa lebok Saudi Arabia UAE Kuwait le Bahrain te chuan Iran atangin missile le drone be na an to thuan report boka Bahrain chuan US le Iran in rem na thop nan an van bo ruak airspace an hon le thuan puang thungani UN General Secretary Antonio Guterres chuan in rem na an siam chu alom thua soya ma se ale lam ve ve chu mi pui nun na hum him tura dan zom turin angen zuyani Lebanona damdo in lian ber Rafik Hariri Hospital a chuan hiam tuar naupang le puiting an lu bel renga Doctors Without Border MSF chuan hiam tuar na satak anom thule damlo dang lak lu bel le turin mun ol a to lo ti an soyani Lebanon Health Minister chuan khovel ram rang te hna damdoi lam tran puina medical aid angen ngal bokani IRGC Revolutionary Guard Corps chuan Israelin Beiruta nunrong taka mipui atha na chu adem hle a be na hi inti top ngal lo chuan in chir na tur chan na kan pe ang cheu ti nan wawani Israel sipai IDF point Lebanon na sattaka an be thu hi antar langa in rem na ceasefire huam china rin hlel na ala rengani nilai ni kha IDF chuan Operation Roaring Lion antana taka Lebanon an be na sat per tumani thuan soya Beirut chevela Hezbollah Commandar Center le mun poimo za chuang an be ani Lebanon Health Ministry thupuang tu chuan Reuters nena nilai ni be na mi somriat pakwa an thi thu an martar thuan soi ve thunga mi zasari in hiam an tuar ti asoya
thi zinga hian damdoi lam thiam medics som pahni antel thua soibok hiam tuar te hi Hezbollah sipai tenge an ni a tual chungmi tiero fia alani lo Israel Defense Minister Israel Katz chuan hebe na hi operation bipar nuwa Hezbollah in liam antor na sat berani atia naim kasem hian Nasrallah an athi ma loka ariat thiam kha ala kha thiam velawani October ni sari nulama Israel hi chu ama Israel kha ani to lova Iran atang emo Lebanon atang emo poin an ram mi pui ti buaya piang chu natakin an chang le don ani ti ina soyani sipai lam soidanin hebe na hian Hezbollah headquarter intelligence center missile le thlo theina lam kai noi mun poi mo te atar keta kar tam tak chung in ruam man na kalpui ani nuwa hebe na hinayani target tam tak hi mi pui chen na muna awma wangin tual chung mi ten hiam an tuar lo nan thei to pan suati Israel sipai ta chuan an soibok ani Israel sipai ta chuan in rem na chungchanga hetiang hian thu chua an neya sarkar huai tu te kai huai na angin IDF chuan Iran laka beina achol sana ma se film khurdakin an lain ring rengani chuti rualin Lebanon a ero Hezbollah helpol laka beina le sipai chet na ground activity ala chunchom reng don ani ti in thu chua rum takan siamani Hezbollah chuan tual chungmi te chu Lebanon chimlama an khua ate led ri lo turin an nge na he in rem na hi an ne na victory anga lantir an tumboka Hezbollah member le MP Ibrahim Moshawi chuan Israelin in rem na hi azom lo wani chuan tu man zom na chan turan nei lo ti in awawa Iran chuan in rem na Lebanon po tel se ati lain Israel chuan chu chu anol thungani Israel huai tu te chu in ka hai nei tura in rem na chungchanga an lung ni lo hle a tu thiam lo nge tia anin hial na sa hle ni Netanyahu wa thutluk na awanga kan ram ta na chiat na thleng hi siam thale turin kumtam tak kan nga yang tin lepitan asoya ochma yahudit MK vika fogela ero chuan Trump chu doi zepa tin apu thung ni lai ni khan opposition huai tu yer lepit chuan Iran nena inka hai nei tura in rem na puan thar chuna satakin na soi sela hei hi huai tu te thiam lo le an ngai tu kim lawani tin Israel himna atan ngong poi tak ala nei don ani ti asoi bok kan chanchin kal to a hetiang khoparam ta na chiat na lian hi ala thengai lo tin lepit chuan asoya Israel ram himna tura thutluk na an siam lai hian Israel chu in biak na mun pakhat po pek ani lo ti in avui hleni asoi zel na sipai IDF chuan anti tur zong zong antia mi pui poin huai sen takin an tuara ma se Prime Minister Benjamin Netanyahu ero thutluk na siam lama atoma athil tum pakhat ma a hlotling lo atibok Netanyahu wa chapo na le ruam man na mumal anei lo awanga chiat na thleng hi siam thale turin kumtam tak angai don ani ti ina soibok Israel a chuan mi tam takin he in rem na hi ramtan thil thalo negative outcome ni in an ria a vika fogel ochma yahudit MK chuan Trump thu chua chungchanga eksa thu tam taka ziaka Trump chu doi zepa ti in na kova Donald idoi hlemai ti ina ziaka ni Avigdor Lieberman Israel Beitenu chairman chuan he in rem na hian Iran Ayatollah regime te chu thok lak na huna pe a anin rem khom le na hun tha ani ati Iranin Israel ti chiat atum na te uranium ti hausak te le helpol athop na te aban san ma lo chuan in rem na om nu dewa na sa zokin in do na atheng le don ani ti in vau khan na thua soi zui ani Israel thil tum ber chu Hezbollah ral thuam te ti chiat chak vek le mar lama khua te ven him ania ma se he in ka hai hian chu a thil tum chu ati thuan op vek ni in an ria ani Moshe Davidovich Upper Galilee Regional Council chuan Lebanon a Hezbollah kan be da hi kan chol san ani chuan hei hi kan nun phung le ram him na ta na tlom na satakani yang
kan fa pathaber berte indona kan tira mel ma ma chon hun tur chia kan bang le si hi apom theilo atiani Netanyahu office chuan Trump pathu chua hi an lom thu an soi thunga President Trump pan kar ni chung Iran beina a chol pui hi Israel chuan a thlopetin sap tongin thu chua an siama ba se he kar ni in ka hai hian Lebanon a huam lo ti an soi war hle ni hemi nu dar kar tlem te ya IDF chuan Lebanon chimlama tire biala building pakhata cheng te chu chuak ngal turin hriat tirna apele ngala an be chun chom le ta ni Hezbollah ero chuan in rem na puan ani atangin Israel lam be na an la nei le ri lawani Iran Supreme National Council chuan kar ni chung in ka hai chu an pom thuan soya chuti rualin in do na ero ala top lo ti an soi war hle Israel Air Defense System chuan Iran missile Israel lama thlok tlang lai chu Hebron West Bank katangin an muwa ni lai zinga khan in ka hai an puan nuwa alo dangani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif an Lebanon chu US Israel Iran te in kara in rem na atel tia asoi chu adiklo ti in asoyani ni lai ni April Niriat Khan US Secretary of Defense Pete Hegseth chuan chanchin bumi te ma America chuan Iran laka sipai chakna mga ne na chiang tak achan thuwa puanga hei ba ka hian Iran Supreme Leader Mustafa Khamenei chu liama tuar thule a mel po a hiama wanga a chiat vek thuwa soibokani Hegseth chuan Iranin he in rem na hi angen zokani atia US chuan an sipai chakna zazela sompo manglovin Operation Epic Fury mangin Iran hi an beani ati Hegseth soidan chuan in rem na puan ani ma chia thole zan khan US chuan voizariat beina strike aneya Irana ral thuam siam na mun defense industrial base te chu ati chhevekani ati Iran factory te chu leya tlu chopin vaivut nen anin pol vek toni ati bok State of Hormuz hi hon ani to a Iran chuan longte kaltlang aphal sak to donani ati US sipai te chuan Iranin in rem na hi azom le zom lo an vil reng dona US sipai an reng dona ni Iranin uranium alo khol khom chungchanga po Hegseth chuan Iranin US nena an PMO ani lo chuan US in alak sak dona ni ti fia takin asoi bokani tuna hian Pakistan lama in biak na nei turin US President Donald Trump chuan US IO in Steve Witkoff le Jared Kushner te atir chuak meka Iran lamin in biak na an kalpui theinan US rek na sanction lip tur le Iranin peaceful nuclear program anei phal turin an phut ve thunga ama poin Iran hi chuan danin aphal ang thlapin kan nuclear te hi kan song bolani energy atan chau man turani antifawa tuna po nuclear bomb siam na atan ni lo danin aphal anga nuclear song bol chun chom zel hi US nena in rem na an nei na tura an thil phut alani tata hei hi US in apom thei arin om chuang lawa in biak na hi nei le po ni se in rem na hi chu an nei tak tak ni tam takin an ring chuang lawani US Chairman of the Joint Chief of Staff General Dan Cain Point chanchin bumi te ma a thuwa soya Operation Epic Fury chung hian US sipai te chuan Irana target poimo sing khat sang thum chuang an bei ati General Cain chuan US sipai thil tum te chu ti puitlin ani to ti asoya he operation hian Iran sipai chakna ati chiatan chu hetiang hian atarlang air defense system za somriat anti chia weapon factory ral thuam siam na za som kwa conventional naval forces tuipui sipai za asom ko chuang kan ti cheboka Iran hian an tuipui sipai surface combatants din tharle nan kumtam tak hun an mamo to ang tin kain chuan asoi hein ka hai hi chollok na ang chawania US sipai te chu eng tiklai po in do na chun som le mai thei turin an in ring reng ti in asoi bokani ni lai ni khan Gulf ram te chuan United States Israel le Iran in kara in ka hai in rem na chu an lom thuan soya
oman le Saudi Arabia te chu he in rem na lo pom ma saber tu an nia Saudi Arabia chuan Gulf ram te be na zong zong chol san turin nan phuta he hi Bahrain le United Arab Emirates UAE a missile mga be na ala omreng wanga soyani Qatar point he in rem na awang hian alom le a chuti rualin Strait of Hormuz chu him takle zalen taka long te ta na hong vek turina phut bok hei hi khovel pum sum don na global supply chains ven him na tura man thin dan international law ne na in mil tur ani thua soi Iranin athop helpol proxy rang Iraka Islamic Resistance le Lebanona Hezbollah te point hein ka hai hi an pom thu le be na an chol san ri tur thuan soi ve bok in ram na puan ani nu point Iran chuan Gulf ram lam hoin rocket le drone aka prenga UAE le Bahrain te missile bungta a omti report ani United Arab Emirates UAE a mi pathum hliam tuaran oma Abu Dhabi a Hapsan gas complex a kang me chuak bok hei hi missile an ka thak bungta sark nelwanga thlengani UAE Defense Ministry chuan ballistic missile be na an lama chon reng thu an soi Bahrain mi panin hiaman tuara drone an lo dan na bungta wanga in rang chia aombok Kuwait Army soidanin in rem na puan ani nuwa khan drone tam tak an lo danga heng drone te hian ram chunga oil facility le electric siam na power station te an target tani hei hi Trumpan in ka hai kar ni chung kan nei don ti apuan nu deuh hlek ni lai ni jing lama thil thleng kha ani hlomani Freddy Viel siaman azia khingai thak chun zamang Iran war ni somlina in ka hai puan nuwa Iranian drone an la thok Israelin in do chol san atumlo US Iran in ka hai aum theinan hian Pakistan Egypt le Turkey te chu aphu sapol an nia he in rem na po hi Islamabad accord anti nge China Russia UN European le African ram te point ceasefire chu tha le lom om anti thuan puang sapa kar ni nuwa engtin nge niang ti ero ngai tua lo thei ani lo Trump chuan za in ne na kan chang zo buaya ngai lo kan chak chiang lutuk ati big hex set point US sipai chak na za a somvel chau manga Iran chu an tungdol thua soi Iran point he in do na kan tum zong deuh tho chu kan hlen vek Iran tan chanchin lom omani an lo ti ve bok ram pahni te hi chak zoka anin chal ve chak zok ante danero ai nang lo Iran hian point som omna demand aduang ve ta a US in ngai tua zuya tan apom ni na puang sanction li vek uranium enriched zuizel West Asia atanga US sipai te lak chua US Israel thilti chiatman compensation pack Hezbollah ho be ti top te thlengin a demand tam chuan Iran demand pakhat ma alapom lova uranium enriched zui ero a thei lo tur thu a soi ngal pang US du dan le Iran du dan hi in anglo rap thak takani Trump nge Iran in phan hiam jok don ti khovelin uluk em in a thlir mek zirtop nia Islamabad ram pahni palai te anin biak huna achiang deuh ma na le Iran chuan Islamabad hian tel ngei atum thu ati chiang to a an parliament speaker Mohammed Bagar Ghalibaf atel be sei ni in US atangin vice president JD Vance po atel be sei ani ve a hau takani senkom chuan Iran in do na khan flight mission voicing chuang le bomber mission voiceom ruk pahni an nei man thu le target sing khat sang thum chuang an chut chiat thua puang bomber mission voiceom pariat chu US atanga ron nei ani USian Gulf ram tenen thokhovin Iranian ballistic missile sang khat le za sari te meu an kap thlabok ni somli anin do chung khan US sipai te chuan food pocket ei tur pek makta duai ruk US sipai ten an ei zo mana coffee liter makta duai thum le point ruk vel an in zo man energy drink bur makta duai ni vel an in zo baka nicotine cigarette tam tham tak an zural man bok an thlo na le long fail man ringot po turu tham rem takani kamohok missile po
sang khat don an mangral man hem mai US sumsen hi turu tak ani ringot drone an la thlok in ka hai puan nuwa hian kuwait chuan Iranian drone somni pariat adong le ngal power station le oil mun puite an bitumani Saudi Arabia in Red Sea kamalong cholna a oil thonna na ahman East West oil pipeline chu drone manga be ani boka eng ang chia chena sange ti zir chian me kani tun maya pokhan Saudi ho hian drone pakwa an ka tlak thuan report le Bahrain point missile drone amma chon le nual to tun in no na a Iranian Gulf ram te zinga aka na satber UAE point Iranian drone missile adon chunjam thuwa report ve bok ni kum me tha a India le Pakistan in ka hai kha ang tariawani Israel achena rem Israel Prime Minister Netanyahu chuan ceasefire chulo mommati thule Iran chu ahla to lo thu atar lang Iran abe na po Israel hian achol san veri Netanyahu thiltum regime change theidana Iranian mi puite kong hon sakle nuclear siam theilowa Iran siam chu ti hlotlin alani lo Israel hi Lebanon lama alat chena hlemai Lebanon a Hezbollah ho abe na chu ceasefire deal hian a huam velawa Israel chuan angai Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan Lebanon po a huam thua soithung Israel Prime Minister Netanyahu chuan Lebanon a huam lo tirani IDF chuan Lebanon a he in dona operation lianber an lo la nei zak mai surprise attack vanain Beirut bigale Lebanon simlama te an vatchena sale pekle Hezbollah ne na inzom na nei target za chuang fe an va sop zile vet kani kha Israel sipai chuan beka akhian mit thi vui lai an bei thuta mi som chuang zetan thi liam la antam Hezbollah ho hian US Iran ceasefire hi an lo zom ve ni in Lebanese media tarlan Reuters in atalang heti chung hian Israel chuan surprise attack avanei thut thonia soyani Lebanon a hian Red Cross ho an buai hlemai ambulance zavel service tirin an virzak zak mayani mun ranga nunna chan le liam tuarte an lakhoma cholpon nei me ulo Lebanon rama an damdo in tepo akhat talom hlemai bok liam an tam talu tukani Israel hi Lebanon a hian achena tak zet mai Iran chuan Israel chu Lebanon a achet dana wanga rem ani tur thua puang engtin tak la chele angmo abe bom dangte US chuan Iran ral thuam leitir turam te bungra thon lua za somnga tarif la katum Iran chuan Hormuz Strait paltang longte chu poisa choitir rem ti ve turin Hormuz Strait ral le lama Oman chu min tumin na bia Oman hian international law kaltiin na lo nar Iran hian Hormuz Strait paltang man fi ala luyani chuan oil gas man tunma ain atau chho melani Irana Lavan Island oil refinery le Shiri Island oil mun ma ate thilpuak ring tak riatania Iran ber point engwange ala chiang bik lo heng thilpuak te hi Iranin Gulf ram te ceasefire nuwa abe le chan ni in nalange ceasefire puan ani atanga darkar chan be chungin oil man za a pakwa velina tlan hiam man WTI crude chu US dollar za som pakhat barrel khata tangin US dollar som kwa paru barrel khata ata khovel market po aron kanga khovel a thode huai lomom viau ma se voile khata oil gas man atlak diam lutuk meri lawa expat te chuan thakhat chuang oil ma mo zat donglo khovel hian adu khop oil nei le turin kumin kumchon nulam thleng chu ngari angai an ringani Iran chuan indo na kharem changa lain khovelin Hormuz athlir thup lain anram chunga Iranian Islamic Regime Act 2 te anlo ti hlum char mai March ni som thuma tanga April nili inkara ringot mi paruk anti hlum man ti fin fi ani midang tam tak anti hlum ngai a khiatani bok West Asia indo na hian mi sang thum zali chuangin nunna an chan to civilian sang khat zaruk vel Lebanona sang khat zanga vel Israel a som ni pathum le American som pathum ten ni sang tam tak liam tuara nom bok Qatar chuan Iranin abe fowa wangin
liquefied natural gas LNG songbol a chol san lai lok nuwa na chun som le turin a in buat sai mek khovel pumtan chanchin lom omani Iran warin a hin chua energy crisis awangin riat thei china ram som rukvelin emergency measure an duanga mania Madagascar chuan ni som panga atan national emergency apuang vele heng ram te hian fuel ren chem dan tur policy san hi vel an duang panani clip na in rin na a om lova in riat thiam na om heklo an du ain ang lova an thil thlir dan adang dai bok chutiang ram pahnih te chuan in do an han chol san lai lo kania lomom viau ma se in rem na tak takero an nain na lang lo Iran hian Hormuz Strait chu ral thuama lakman zui selatan masale zuala control atuminarin om helong kong hi Iran tan chuan a hlurem rem le an missile le drone aya poimo ani Iran hian nuclear nei atum zui zelinarin om bok he indona tang hian nuclear manga ramdang te ti timna nuclear deterrence atur riawa riatna khovel ramdang te hian an nei lian chhosel thei ome entirnan Japan po hian nuclear technology athiam tunhaya China chuan Japan hian reilo te chungin nuclear bomb asiam trau thei ti apuang Pacific tuipuya China ain lulin zel chuan ala nei du mayangem tundin muna chuan pawar siam nan chau an lamangani tram chutu main an pui du lo khania neito po chuasana awawani kha neito chuasan ta se Russia hian aron zuam sop mayangem USian neito chuasan mai se tipol po anlom vezel he indona tanga kan mu chian chu oil gas poimo zia hiani lir theyatan mai ni lo thil rang rang petrochemical siam chuana annia plastic thomno phei khokle thil dang siam nan man anni leitha siam na te ani bok leitha tel lovin eile in athar hlok lei theilowa eile in thar chua atlem chuan enge thleng kan threvek mai oil wang hian eile in man ati to dai theiani ati to don kan tilo oil poimo zia kan soina mai ani khovel economy hi thuk takin oila ain ngatlat ti kan chiang le zual ta vekin ka fia Iranin indo pa ngaya US ane silo wangin economic wara puanga economy ti boina thaber oil ablok chata aram omdan geography in alozir mai boxia wangin kan heti zautani indo na top tak tak lo po ni se a chol lailok po hi alomom ilom phot mai te ang u tun zia top ni a hian Islamabad hi in rem na khopuya chang thei tak mo mitin ngong in biak na poimo lutuk Islamabad khopuya an nei do ne